mwese reka mbasuhuze kandi mbifuriza kugira ibihe byiza mbifurize no kugubwa neza ho muri hose hagiye hatandukanye mu bice binyuranye by'isi ndi Anastase Tushimire basuhuza ariko by'umwihariko munyemerere uyu munsi nakire musesenguzi tujye kubana mu kiganiro by'umwihariko iwacu mu karere ikiganiro turi buze kuganira ku ngingo zitandukanye ndi buze kuba mbabwira haruguru ariko munyemerere mwakire by'umwihariko cyane nawe dutangire tuganire muri iki kiganiro cyangwa se tunamuhe nikaze uraho neza cyane Arsene Fabrice Muneza. Uraho neza Anastase, murakoze cyane kunyakira kuri wacu mu karere. Ndizera ko tugiye kubana mu busesenguzi bigiye butandukanye. Navuga ko rero turaza kubana ndetse turaza gufasha abantu kumva neza ibijyanye n'amakuru akomeje kuvugwa mu karere kacu by'umwihariko na karere ka Afrika y'Iburasirazuba. Yego. Hanyuma Arsene nyemerera by'umwihariko cyane nse naho mpita nkwinjiza mu kiganiro ku buryo burambuye tuganire hamwe by'umwihariko iby'umutekano muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo cyangwa se mu karere n'u Rwanda ubwarwo ruherereyemo. Navuga yuko nukutumvikana gukomeye ndetse no gukozanyaho gukomeye cyane. Yego. Hagati y'umutwe wa M23 ndetse n'igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo FARDC. Muri iyi weekend cyangwa se mu cyumweru dusoje havuzwe gukozanyaho gukomeye cyane kwabaye hagati y'izi mpande zombi. Urebye kuva mu masaha y'isasaba nibwo urusaso rwasaga naho rurimo ruravuza ubuhuha hagati ya M23 ndetse n'igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo FARDC. Nkawe usanzwe ukurikirana by'umwihariko cyane ibibera muri politike y'akarere na by'umwihariko cyane hagati y'igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo na M23. Uku kwigiza nkana kwa M23 cyangwa se kwa FARDC wowe ukubona gute mu mboni zawe? Yego, ni intambara navuga ko imaze igihe kitari gitoya kuko yatangiye tariki ya mbere Ukwakira nibwo imirwano yongeye kwaduka hagati y'izi mpande ebyiri, ubwo no umutwe wa 23 ndetse n'ihuriro ry'ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, ubwo ni igisirikare cya FARDC ndetse n'imitwe itandukanye yibumbiye mu kiswe Wazalendo ni FDLR, Mai Mai, Nyatura ndetse n'abacanshuro bagiye batandukanye baturutse mu bihugu byo ku mugabane w'Uburayi. Uku kwigiza warumbaje ati uku kwigiza nkana kwa M23 ndetse n'ingabo za leta ya Kongo FARDC ngenda kubona gute. Icyambere mbona nuko ku mpande zombi nta mu gihe cyose badahisemo ko hakurikizwa inzira z'ibiganiro nta ruhande na rumwe rwiteze kumanika amaboko cyangwa kuvuga ko rutsinzwe intambara. Nta ruhande na rumwe rwiteze gutangaza ibingibi nkuko bigenda bitangazwa n'abayobozi bagiye batandukanye ku mpande zombi, yaba abasanzwe bavugira umutwe wa M23, ubwo ndavuga Bertrand Bisimwa no umuyobozi w'uyu mutwe ndetse n'umuvugizi w'uyu mutwe mu bya politique Lawrence Kanyuka. Yego. Bakomeza kugenda batangaza ko rero mu gihe cyose Repubulika ya Demokarasi ya Kongo izabdesema inzira za diplomasi bo batiteguye guhagarika intambara, ariko bikaza bigarukana none kubigenda bitangazwa n'umuvugizi wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo Patrick Muyaya, nawe uvuga ko nta gihe na kimwe bazigera bicarana ku meza n'umutwe wa 23 ngo bagiye bane ibiganiro. Uku kwigiza nkana rero kwizi impande zombi icyo mbibonamo nuko intambara yo hagati impande zombi igomba gukomeza. Uravuga ko intambara hagati y'impande zombi igomba gukomeza, ariko twarabibonye cyane aho ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo n'abambari bazo barimo abo bazarendo wavugaga, barimo iyo mitwe nka Kodeko na Rudurunana n'indi mitwe na Mai Mai ndetse n'igisirikare cy'u Burundi nacyo binavugwa cyane yuko nacyo kiri inyuma yego nacyo cyagiye kigaragara mu bikorwa bitandukanye ibyo kwica abaturage b'abanyekongo bavuga ururimi rw'ikinyarwanda. Uyu munsi hakaba bavuga yuko abasirikare barenga 40 bamaze gupfa cyangwa se bamaze kugwa muri imirwano, ariko imibare ikagaragaza yuko babiri b'u Burundi bahaguye. Ese ibi byo turaza kwita ko ari intambara, koko ini intambara Kongo iri mirwana na M23 cyangwa se ahubwo ishobora kuba intambara y'akarere? Ntago nahita mvuga ko
igiye kuba intambara y'akarere kubera yuko ni intambara n'ubundi maze igihe kinini kuva mu myaka yatambutse, ni intambara imaze igihe kinini, rero ntabwo nahita nemeza ko uku gutakaza ubuzima kw'abasirikare b'u Burundi bigiye guhita biba intandaro yuko intambara yaba intambara y'akarere, kubera yuko mu bihe bitandukanye izi ngabo za Yaselifu cyangwa se ingabo ziri mu butumwa bw'amahoro z'akarere ka Afurika y'Iburasirazuba EAC zatumwe muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kugarura amahoro. Navuga ko rero izi ngabo z'u Burundi zo zisa n'izateshutse ku mabwiriza zahawe yo kujya kugarura amahoro muri Kongo, ari nayo mpamvu rero mbibona nk'impamvu ishobora gutuma uku gupfa kw'aba basirikare cyangwa se uku gutakaza ubuzima kw'aba basirikare by'umwihariko aba babiri b'u Burundi bitahita biba intandaro yo kuvuga ngo bigiye gutuma intambara ishyaminanishije umutwe wa 23 ndetse n'ingabo za leta ya Kongo ibi intambara y'akarere. Siko mbibona rwose. M23 turebye buryo umutwe wavutse, buryo umutwe wabayeho, n'umutwe uvuga yuko ahanini urwana kubera ko ibyavuzwe cyangwa se byakagombye kubahirizwa mu masezerano Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yagiranye n'uyu mutwe bitabaye, batabyubahirije cyane. Ndanabyibuka mu kiganiro Generali Emmanuel Sultan Makenga yigeze kuganira na Jeune Afrique hari muri 2012 niba ndimo mbyibuka neza. Yatangaje ko ubwabo ubwo bwigenge bavuga yuko bashobora guhabwa batanabukeneye kubera ko Repubulika ya Demokarasi ya Kongo nayo ubwahita byifuza. Tshisekedi yagiye ku butegetsi asa naho afite amatwara atandukanye nayo yuwa yarasimbuye nya mugenzi we Joseph Kabila, kandi mu byukuri ikibazo cya M23 cyanabaye Tshisekedi ataraza hari kubwa Joseph Kabila. Uyu munsi ni iki Tshisekedi yagakwiye kuba yarakoze Joseph Kabila atakoze gituma M23 y'u Rwanda? Tuze kwibukiranya neza ko nkuko bitangazwa mu maraporo atandukanye ndetse nkuko bivugwa mu bihe bitandukanye, umutwe wa 23 binyuze mu bavugizi bawo Lawrence Kanyuka uvugira mu bya politike ndetse na Major Wiringoma usanzwe uvugira mu bijyanye n'igisirikare, bo bakomeza gutangaza ko igituma bahora barwana ari uko bifuza kwishyura ukwizana, ari uko bifuza uburenganzira bw'abaturage muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, by'umwihariko abatuye mu ntara za Kivu zombi. Navuga ko rero icyo Perezida wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo Felix Antoine Tshisekedi yakabaye kuba yarakoze atigeze akora no gushyira mu bikorwa amasezerano y'amahoro yasinywe mu bihe bitandukanye. Yego, arayasinyiwe i Rwanda, yego, harasinywe i Nairobi, ndetse n'ibiganiro by'amahoro birutse kubera mu Burundi i Bujumbura. Icyo rero mbona President Felix Antoine Tshisekedi yakabaye kuba yarashyize mu bikorwa n'ukubahiriza ayo masezerano byanashoboraga gushyira iherezo kw'imirwano ikomeje kubashyamiranya n'umutwe wa 23. Nicyo ngicyo ngiye mbona nka president yagakwiye kubakora. Gusa igikomeje gutera inkeke ndetse kinateye ubwoba nuko we akomeza gutangaza ko ahubwo atazigera na rimwe yicarana ku ntebe y'ibiganiro n'umutwe wa 23 ngo baganire ku buryo iyi ntambara ikwiye guhoshwa mu gihe ikomeza gutikiramo ubuzima bw'abatari bakeya. Kugeza magingo yangaya mutwa M23 utangaza ko ubwawo utangiye by'umwihariko cyane kwirukaho, binavuga yuko iningabo za leta FARDC n'abambari bazo batangiye gukizwa n'amaguru cyangwa se batangiye gukwirimbishwa, kuko urusaku n'uburemere bw'imbunda ziremereye cyane ziracyarimo ziravuza ubuhuha cyane mu gace ka Kabwiza ni mu nkengero hafi ya mu Gihonga muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ese koko M23 iri ku rwego rwo guhangana cyangwa se rwo gukubita igisirikare cya Kongo, igisirikare tuzi cy'umwuga cyanatojwe kigata intwaro kigakizwa n'amaguru? Yego, ntago navuga ko M23 iri kuri urwo rwego cyangwa se itaruriho, na cyane yuko mu bihe bitandukanye yanagaragaje ubushobozi ndetse no kwihagararaho, igenda yisubiza uduce dutandukanye. Twakibutsa ko nk'ubu yamaze kwisubiza umujyi wa Kishanga. Navuga ko rero izi ngabo sinahita nemeza ko ziri ku rwego rwo guhangana n'ingabo za leta, ndetse ingabo za leta zanatojwe, ariko nanone nkuko zagiye zibigaragaza n'ubundi nazo sagafuka imvugo rimwe, ku buryo nabwo navuga ko hari ingabo zishobora guhita zitsindwa byoroshye nanone n'ingabo za leta ya Kongo ndetse n'abambari bazo. Ikibazo cyitwa umutekano muri Kongo kimaze imyaka myinshi, kandi
bisa naho bigaragara ko kugira ngo ayo mahoro agaruke cyangwa se Yego. aboneke muri Congo bigoye cyane kubera ko no kuva muri za 80 ku bwa Mobutu Sese Seko Congo yakomeje kuba ari ibibazo, ariko uyu munsi bigaragara yuko uwitwa ko ari umunyamurenge Yego. ari ufite ikibazo na Kongo. Navuga yuko n'inshuro nyinshi yatsindiriye M23 ngo ari y'abanyarwanda kuko avuga ikinyarwanda. Yego, Kongo yabivuze mu bihe bitandukanye ndetse inashinja u Rwanda kugenda ngo rutera inkunga uyu mutwe wa M23, ariko raporo zitandukanye zabaye iz'ibitangazamakuru bitandukanye by'umwihariko ibidakorera mu kwaha kwa Republika Demokarasi ya Kongo ko zo zakunze kugaragaza ko nyine ibi bihabanye n'ukuri. Haba hari ibikorera mu kwaha kwa Kongo. Yego, ibitangazamakuru birahari bigamije iki rero? Ahanini ni icengezamatwara cyangwa se icengezamyumvire by'umwihariko rikorwa na Minisiteri ishinzwe itangazamakuru muri Republika Demokarasi ya Kongo biciye mu muvugizi w'iki gihugu Patrick Muyaya. Navuga ko rero ibitangazamakuru bitandukanye by'umwihariko ibyo twavuze bidakorera mu kwaha kwa Republika Demokarasi ya Kongo byakunze gutangaza ko ibi bisa n'ikinyoma, ahubwo ahanini bigaragara nk'iturufu. Sinzi niba icyo kinyarwanda cyumvikana neza cyangwa se bigaragara nk'impamvu President Felix Tshisekedi nyuma yo kunanirwa gukemura ikibazo cyo guhagarika umutwe wa 23 yitwaza kugira ngo abanyekongo bareke kumubonamo isura y'umuntu wananiwe kubakemurira ibibazo, ahubwo babibone mu isura y'uko ari abandi baturuka hanze y'igihugu baza guteza igihugu cyabo ibibazo. Yego, nibyo rero ngiye mbona muri uku kuvuga ngo aba banyarwanda cyangwa se ngo aba bakongomani bavuga ururimi rw'ikinyarwanda baterwa inkunga n'igihugu cy'u Rwanda. Urebye M23 yego bisa naho imaze kwigarura kicanga mu buryo bwuzuye, yego, mu buryo bweruye cyane. Unarebye n'ibice imaze gufata y'ubwayo ni ibice navuga ufashe u Rwanda n'u Burundi, yego, ukabiteranya bikaba igihugu kimwe. Ni ukuvuga ngo ubwo butaka bwose cyangwa ubwo buso bwose nibwo M23 imaze kwigarurira. Mu gufata kicanga mu buryo bweruye habayeho ko ingabo za Republika Demokarasi ya Kongo zibagabaho ibitero bikomeye. Yego, habaho kwirwanaho cyangwa se kwitabara ku mutwe wa M23. Twabonye ko igisirikare cya Republika Demokarasi ya Kongo cyahawe impano n'inkunga zitandukanye z'ibikoresho bitandukanye. Yego, uribuka mu bihe byashize bahawe indege za gisirikare, yego, batangira kuzikoresha ngo bitoza ahubwo bacucuma abasirikare bagenzi babo bazi ko barimo bararasa barwanya umutwe wa M23. N'ubundi ikibazo gikunze kugaragara mu ngabo za leta ya Kongo nicyo ngewe nakita akajagari. Ingabo za leta ya Kongo kuri ubu biragoye ko ushobora gutandukanya ingabo za leta nabo President Tshisekedi yita urubyiruko rukunda igihugu Wazalendo. Ariko se mu minsi yashize ko Republika Demokarasi ya Kongo yigeze gutangaza yuko nta mikoranire igirana na Wazalendo. Navuga ko bisa naho hari amayeri ya politike, kuko n'ubundi nkuko byagiye bigaragara mu mbwirwaruhame zitandukanye z'abayobozi ba Republika Demokarasi ya Kongo, n'ubundi banatangaza ko ngo mu by'ukuri aribo batari mu ntambara n'umutwe wa 23 bakabishinja Wazalendo, ariko mu by'ukuri ukuri kweruye ndetse kugaragazwa n'ibitangazamakuru bitandukanye mpuzamahanga n'amaraporo atandukanye agaragaza neza ko intambara ireruye hagati y'ingabo za leta ya Kongo ndetse n'abambari bazo. Navuga ko rero ibi byanagaragajwe na Madame Bintou Keita usanzwe ari umuyobozi wa MONUSCO, ubwo ni ingabo ziri mu butumwa bw'amahoro za Loni mu burasirazuba bwa Kongo. Navuga ko rero uku kuvuga ko ngo nta mikoranire na mikeri hagati yabo n'ingabo za leta ya Kongo se byaba bishatse kuvuga iki? Cyangwa se ushobora kwibaza uti niba koko nta mikoranire ya hafi hari n'izi ngabo kandi bakaba bavuga ko aba Wazalendo aribo bari mu ntambara, indege z'intambara bazikurahe? Indege z'intambara zagiye zigaragara mu bihe bitandukanye muri iyi ntambara, Sukhoi 25, kajugujugu z'intambara, yemwe n'utudege tutagira abapilote tuzwi nka drone natwo twagiye tugaragara muri iyi ntambara. Uramutse rero utekereje ku icyo kintu Kongo itangaza ko itari
mu bufatanye n'aba bawazarendo nyine ushobora kwibaza ibibazo nk'ibyo ariko biganisha ku gisubizo cy'uko nyine koko iyo mikoranire mu buryo bweruye ihari. Tshisekedi mu bihe byashize yagiye ajya mu biganiro bitandukanye cyangwa se no mu ngendo zitandukanye mu bihugu by'amahanga. Yego. Yatangaje amagambo ejo bundi yaryanye cyane mu matwi y'abakurikira by'umwihariko cyane politiki yo muri Kongo. Avuga ko yiteguye kuba inkoramaraso cyangwa se yiteguye kuba inkoramabi. Uyu munsi umuvugizi wa M23 Lawrence Kanyuka akavuga ko ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo FARDC FDLR abacancuro n'inyeshyamba za Wazarendo zabateye muri Kinyandonyi zigamije n'ubundi ko intambara ivuka cyangwa se harota imirwano. M23 yikavuga yuko iri kwirwanaho kinyamwuga. Yego. Inarinda abaturage b'abasivile bibasiwe bikomeye cyane n'iyi mirwano. Ese ukuri kwa M23 abantu twavuga yuko gushingiye ku kintu kigaragaza ko M23 kuko ari umutwe uri mukuri muri rusange. Yego. Cyangwa se icyo barwanira rukuri. Umunsi umuntu akanibaza ngo niba kuko M23 ifite ikirwanira kukirwana ibice bimwe na bimwe kabifata tukumva ngo ejo bivuyemo baraharanira iki? Urakoze cyane kw'icyo kibazo cyiza kivuga kitese niki kigaragaza ko umutwe wa 23 ibyo uharanira ari ukuri cyangwa se niki kigaragaza ko mbega ari umutwe uri mukuri. Impamvu ya mbere igaragaza ko umutwe wa 23 urwanira ukuri cyangwa se uharanira kwishyira ukwizana k'umuturage muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo nuko mu bihe bitandukanye cyangwa se mu bihe byabanje kuva tariki ya mbere kwakira intambara yatangira, abaturage mu bice bitandukanye mu turere dutatu tugize intara ya Kivu y'Amajyaruguru, ubwo ni Masisi, Rucuru ndetse na Nyiragongo, batangiye guhungira mu duce twari dufashwe cyangwa se twari dufitwe mu biganza n'umutwe wa 23. Ngicyo ikimenyetso simusiga cyangwa se ikimenyetso cya mbere kigaragaza neza ko koko n'abaturage ba Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bazi neza ko umutwe wa 23 nta kibi nta kindi kibi wifuriza ubuzima bwabo. Nicyo nge nshingiraho ahanini nemeza ko umutwe wa 23 uri mukuri kuko icyo cyizere n'abaturage bawukibonamo. Nicyo nshingiraho. Magingo ya Minisitiri w'Ingabo wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo Jean Pierre Bemba yashinje igisirikare cy'u Rwanda kongera umubare w'ingabo ku butaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Yego. Bemba yabivugiye mu nama y'abagize guverinoma ya Kongo avuga ko ngo rwose ngo umurongo w'abasirikare ba RDF ngo baturutse mu Rwanda babonywe banyura mu bice bya Kibumba ngo berekeza muri parike y'igihugu ya Virunga. Ni M23 imaze iminsi mu mirwano n'ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ni M23 kandi heruka kwirwanaho ndetse no kwirukana FARDC n'imitwe bakorana mu bice bitandukanye bya teritwari ya Masisi by'umwihariko cyane umujyi wa Kichanga. Ntabwo ari ubwa mbere Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ivuze yuko igisirikare cy'u Rwanda RDF kiri ku butaka bwa Kongo. Uyu munsi byongeye gutangazwa na Jean Pierre Bemba yuko ko umurongo munini cyane cyangwa se reka mbyite nk'isheni ingabo z'u Rwanda zinjiye ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Yego. Ese byaba ari bya bindi Kongo noneho ishaka kuba ibonye urwaho rwo kuvuga ngo reka itangize intambara? Na bigarutseho dutangira nibukije ko President Felix Antoine Tshisekedi ndetse nabo basanzwe bakorana by'umwihariko ubwo n'aba ministri ndetse n'abandi bayobozi bakomeye mu gihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bahisemo gukoresha u Rwanda nk'iturufu mu rwego rwo kugaragaza yuko ibibazo mbega byabananiye gukemura ari ibibazo bishinjwa amahanga. Kuvuga rero ko abasirikare b'igihugu cy'u Rwanda bongeye kwerekeza mu gihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo by'umwihariko mu bice bya Kibumba berekeza muri parike ya Virunga, mpamya neza ko bihabanye n'ukuri. Mpamya neza ko bihabanye n'ukuri, ahubwo ibingibi bikaba bishobora kuba intandaro nk'uko wari ubimbajije ishobora gusembura noneho intambara ikomeye hagati y'umutwe wa 23 ndetse
n'ingabo za leta ya Congo FARDC cyo kimwe n'imitwe nyine itandukanye FDLR, Mai Mai, Nyatura, ASPRS n'abacanshuro batandukanye bakomotse ku mugabane w'Uburayi. Ubwo turavuga nk'aba Wagner b'Abarusiya nabo bakunda kuvuga ko bagaragara muri intambara. Navuga ko rero nyine iki ngiki ni ikimenyetso cyiza cy'uko intambara igiye gukomeza ndetse igiye gufata iyindi ntera, ahubwo impungenge ngiye mbona nuko noneho hashobora kuba hagiye kwitabazwa imbaraga zidasanzwe cyangwa se izindi ntwaro navuga rutura mu rwego rwo kugira ngo iyi ntambara ifate iyindi sura, bitewe nuko nyine Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yo iraza gutekereza koko abo basirikare nk'uko ibitangaza bagiyeyo bitume ikoresha imbaraga z'umurengera cyangwa se imbaraga zidasanzwe muri intambara, nk'uko n'ubundi byatangajwe na Perezida Tshisekedi atangaza ko agiye kohereza muri intambara brigade nshya 15. Brigade nshya 15 zigizwe n'abasirikare basaga 40,000, kuko ubundi mu busanzwe bato ya gisirikare igirwa n'abasirikare bari hagati ya 600 n'igihumbi. Bishatse kuvuga ngo brigade igirwa na bato byibuze 3. Bishatse kuvuga ngo brigade y'igisirikare iramutse igizwe na bato 3 z'abasirikare 600 baba ari abasirikare 1800. Mu gihe brigade yabe igizwe na bato 3 z'abasirikare 1000 byaba ari 3000. Ibyo 3000 rero by'abasirikare nubikuba na za brigade 15 n'ubundi Perezida Tshisekedi avuga ko agiye kohereza muri intambara, uraza gusanga ari abasirikare bakaba 45,000. Bikaba ikimenyetso cyiza rero cyuko n'ubundi we ntago yiteguye guhagarika intambara nk'uko wari ubimbajije, ahubwo intambara igiye gufata iyindi sura, biza no gusaba umutwe wa 23 izindi imbaraga mu rwego rwo kugira ngo ukomeze kwihagararaho ndetse ukomeze guhagarara ku baturage by'umwihariko abakongomani bavuga ururimi rw'ikinyarwanda. Urebye abarwanyi ba Wazalendo, yego aba barwanyi n'ubwo Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yakanye ko badakorana, ariko basa n'abakorana. Oya, ntago ari kuvuga ngo basa, n'ukuri kweruye. By'umwihariko tugarutse ku byatangajwe na Madame Bintou Keita ndetse n'ibigaragazwa na raporo zitandukanye, ariko binagaragara mu mbwirwaruhame zitandukanye z'abayobozi n'ubundi ba Kongo bakunze kwita uru rubyiruko rwibumbiye mu cyiswe Wazalendo urubyiruko rw'abakunda igihugu. None se byaba bisobanuye iki kubita urubyiruko rw'abakunda igihugu bibaye nta mikoranire mu buryo bweruye ihari? Binagaragara kandi ko banabaha n'intwari rigana n'iniforme. Ni ibimenyetso simusiga birahari bigaragaza ko aba basirikare ba Wazalendo cyangwa se aba barwanyi ba Wazalendo n'ubundi bakorana n'igisirikare cya leta ya Kongo, kubera yuko biragoye kuba watandukanya abarwanyi ba Wazalendo ndetse n'ingabo za leta. Kubera iki? Ndetse muri nk'uko uyu munsi bigoye gutandukanya ingabo za leta ya Kongo n'iz'u Burundi. Kubera iki? Imyambaro irasa. Impuzankano za leta ya Kongo zamaze gushyikirizwa abarwanyi ba Wazalendo. Ikindi cyo kwibazwa se abasirikare abarwanyi ba Wazalendo bafite ubushobozi bwo kubona indege z'intambara, kajugujugu, drone. Izo niba koko leta ya Kongo ntayihuriye nabo zivahe? Kandi ko byagaragaye mu bihe bitandukanye ko muri intambara zikoreshwa. Ni ibimenyetso byiza rero bigaragaza ko iyo mikoranire n'ubundi irahari. None ukomoje kuri ibyo utise ba Wazalendo babasha kubona ibyo bikoresho M23 bikurahe? M23 ntago ndi umuvugizi wayo, ariko nanone navuga ko ari umutwe witwaje intwaro ushobora gukura ibikoresho ahantu hagiye hatandukanye. Wenda bitewe n'uburyo politike yabo yubatse bashobora kubigura, icyo ni kimwe, nkuko wenda n'aba Wazalendo nabo bashobora kubigura ariko bitari ku rwego rw'ibyo tubona mu ntambara. Ikindi M23 ishobora kwaka ubufasha butandukanye wenda imiryango mpuzamahanga bitewe n'uko itangaza ko yo icyo iharanira ari amahoro, ari ukwishyura ukwizana kw'abaturage. Navuga ko rero nubwo buryo ntekereza ko ingabo za M23 zishobora kubonamo intwaro. Abarwanyi ba Wazalendo muri weekend bagerageje kwinjira ku butaka bw'u Rwanda. Yego. Basa n'abagaragaraga bari kuri Petite Barriere cyangwa se ku mupaka mutuhuza u Rwanda na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Yego. Ariko basaga naho barimo baririmba indirimbo zitandukanye, basa n'abateguza igihugu cy'u Rwanda ko isaha n'isaha bashobora gutera u Rwanda. Iki kintu cyo kuba na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo wenda dusa n'abagenda basoza yarafashe ingabo ikazitrupinga kwijwi Wazalendo, turumva aho bamaze kugera.
birashoboka ko u Rwanda birashoboka ko Kongo n'u Rwanda habaho kurasana cyangwa se habaho kurwanya. Njye vuga ngo birashoboka ko u Rwanda ukagira ngo u Rwanda nirwo rufite ikibazo uyu munsi Kongo ni ifite ikibazo. Birashoboka ko u Rwanda Kongo n'u Rwanda bishobora kuza gukoza njye bikarwana na nyuma yaho aba barwanyi bashobora kuza kugerageza kwinjira mu Rwanda bikanabakundira cyangwa se wenda ntibinabakundire. Urakoze cyane. Ubu bushotoranyi cyangwa se uku kwiyenza ku ruhande rwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo by'umwihariko bashotora igihugu cy'u Rwanda ni byagaragaye mu bihe bitandukanye, kuko byagiye bigaragara kenshi indege z'intambara za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo zigaragara mu kirere cy'u Rwanda zitabisabiye uburenganzira ubugira gatatu. Navuga ko rero ntago navuga ko bigiye guhita biba intandaro y'irasana hagati y'u Rwanda na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, kuko n'ubundi u Rwanda rwagaragaje ko nta bushake na buke mu gishobora kubashyamiranisha na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ahubwo icyo mbibonamo nyine ni ubushotoranyi, ariko nanibutsa ko u Rwanda narwo rwatanze icyo nakita gasopo, rwibukije cyangwa se rwiyamye Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kongera kuyivogerera ubutaka. Navuga ko rero n'ubundi Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ikomeje ubu bushotoranyi, nubwo ntahita mbyemeza ko u Rwanda rwakinjira mu mirwano na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, ariko bikomeje gutya n'ubundi birashoboka nabwo ko hakitabazwa izindi mbaraga. Uwavuga ko Kongo isa naho none irimo ihumeka insigane ntabwo yababishye. Repubulika ya Demokarasi ya Kongo guhumeka insigane kwayo ntago ari ikinyoma, ni ukuri kweruye, kuko mu ntangiriro cyangwa se mu ntango y'iyi ntambara byaragaragaye ko yari yarigaruriye uduce dutandukanye twari twarigaruriye n'umutwe wa 23 ndetse n'utwari turi mu maboko y'ingabo z'umuryango wa Afurika y'Iburasirazuba iya Serifu. Navuga ko rero kubiri guhumeka insigane biragaragazwa nuko n'ubundi umutwe wa 23 umunsi ku munsi ugenda wongera kwisubiza ibice bitandukanye wari warambuwe. Aha twavuga nk'ibice bya Kishanga uherutse kwisubiza vuba aha, ibice bya Bwiza, ibice bya Kirorirwe byagiye byisubizwa n'uyu mutwe. Rero navuga ko guhumeka insigane kwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ko nukuri, ariko ikunda guterwa n'akajagari gasanzwe kari mu ngabo ndetse n'ubutegetsi bwayo. Ngayo nguko nuko bimeze. Arsene, reka dusoreze ahangaha cyangwa tutarasoza reka ngira ikintu nongeraho, cyangwa se icyo imiryango mpuzamahanga igiye itandukanye ikwiye kureba kuri intambara ikomeje gushyamiranisha umutwe wa M23 ndetse n'ingabo za leta ya Kongo. Nibutse neza ko siyo ntambara yonyine kuri ubu iri kuri isi. Hari intambara ikomeje gushyamiranisha ingabo za Israel IDF ndetse n'abarwanyi b'umutwe wa Hamas basanzwe bategeka agace ka Gaza gaherereye mu gihugu cya Palestine. Hari n'intambara y'Uburusiya na Ukraine nayo navuga ko itaratora umurongo, itarabonerwa umuti. Imiryango mpuzamahanga rero ntize kwibeshya ko muri Kongo nta ntambara hari, nk'ibyabaye mu 1994 ubwo ubwicanyi bwari bukomeye mu Rwanda, by'umwihariko hibasirwa ubwoko bw'abatutsi. Abantu baze kubyibuka neza ko icyo gihe imiryango mpuzamahanga by'umwihariko n'umuryango w'abibumbye babaye nk'abirengagije ibyaberaga mu Rwanda bitewe n'ibibazo bindi byari biri mu gihugu cya Yugoslavia. Byanatumye imirwano mu Rwanda ifata indi ntera byagejeje no kuri jenoside yakorewe abatutsi. Imiryango mpuzamahanga rero irasabwa gutabarira vuba na bwangu abaturage bari gukomeza gutakaza ubuzima mu gihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, ntibaze gukora ikosa nk'iryakozwe n'umuryango w'abibumbye mu 1994 wategekwaga na Boutros Ghali. Navuga ko rero bakwiye guhanga amaso hose ntibite kuri biriya bihugu byo mu burasirazuba bwo hagati ndetse no mu burengerazuba bw'isi. Arsene, wakoze cyane, reka nkushimire. Nawe wakoze cyane kumpa ikaze ndetse no kunyakira kuri iwacu mu karere. Nkwifurize ibihe byiza n'amahoro y'Imana.